Ibihe byiza kuri mwese dukomeje kubana hano kuri page yacu ya YouTube ni Tele Montagne Rwanda. Komeza ubane natwe ubundi umenye update zigezweho. Uyu munsi abanyekongo basabye Perezida Putin umusada ngo batere u Rwanda. Mu myigaragambyo bakoze uyu munsi mu mujyi wa Goma, abanyekongo bari bafite amashusho ya Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya aho bamusabye ko yaza kubakiza inyeshyamba za M23. Abanyekongo basabye ko yakoresha ingufu za gisirikare akabafasha guha isomo z'inyeshyamba zikomeje kwigarurira ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa RDC. Mu ndirimbo baririmbaga batangaje ko batagikeneye na gato Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko ahubwo Putin yaza akababera umuvunyi. Mu mashusho atandukanye yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga, abigaragambyaga bumvikanye baririmba indirimbo zamagana Abanyarwanda. Kuwa mbere tariki ya 31 Ukwakira 2022 abanyekongo bazindukiye mu mihanda bitwaje amahiri, amashami y'ibiti, imihoro n'ibyapa byanditseho amagambo y'urwango ku Rwanda n'abayobozi bakuru, batyo ari nako bari bafite n'ibiriho Vladimir Putin. Abateguye imyigaragambyo bavuga ko igamije amahoro. Abayitabiriye baturutse mu duce twa Majengo, Ubuhene, Tindu, Mapendo, Mikeno, Ubujovu bateraniye kuri Road Point mu birere mbere yo kwerekeza kuri bariyeri nto ku mupaka n'u Rwanda. Aba bagerageje kwambuka umupaka w'u Rwanda banyuze kuri bariyeri nto bahagarikwa n'abapolisi ba Kongo basutse ku mupaka kuri uyu wa mbere. Indi mbaga nyamwinshi y'abigaragambya bitwaje inkoni, imisaraba n'amashami y'ibiti berekeje ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Kongo, bakorwa mu nkokora n'igipolisi cyabateye ibyuka biryana mu maso mu rwego rwo kubatatanya. Aba nabo bari babukereye bavuga ko bashaka kwigarurira Gisenyi ikomerwa kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Update zose zigiye ziriho nuko zigenda zigaragara ni mu gihe mu Burusiya kandi naho hakomeje kugaragara intambara, aho ibisasu byongeye guterwa muri Ukraine. Hagati aho Kongo nayo aba yirukanye ambasaderi w'u Rwanda, ikaba yasabye ko nyuma y'amasaha 48 agomba kuba yamaze kuva mu gihugu cya Kongo ubundi akagaruka iwabo mu Rwanda. Ibintu ntabwo bimeze neza, intambara yo iracyakomeje umunsi ku munsi, nubwo tugomba kugenda tubagezaho update zizajya ziba zigezweho. Ni Valens Nzabonimana, ndagushimiye cyane kuba ukomeje kubana natwe. Komeza ubane natwe ubundi ubone amakuru agezweho.